Monsam la pen kaching thuralam kacithan pen kachengsit District Press Club of Karbi Anglong Karjab Arni Katalon. Karbi Anglong Autonomous Council Chairman EM Atum Taralang Sujutang Aklamalong Kahomri Dam. Karbi Anglong Rong Asar Song Lapen United Karbi Students Association at Tumpen Rus Samsung Sing Intia Mahangke Tek Arni Katalon. Karbi Prime Time along pen Kadoko Via Panta Kardong Pajuriklo, Nonarjuponik Tabir Tang Ton Pen, Diffurong Supi Agricultural Farmers Growth Center Conference Hall along Tang Nerkep Arni Kachengsi District Press Club of Karbi Anglong Karjab Arni Talon. Jaimek ating adab lama kang thurlapen karlitang apherang kia tumaphan chiki molde api ratamaita pado District Press Club of Karbi Anglong mai phukiri rong hang chupayan pupana mai long Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hang alui sarpa man pen chetong dun alangli alui sarpa alam jiralong chupang limsai phula pen chokomara phat hem kang sam ke thap jalam da pachitak monsam la pen kaching thur kirip along pherang kiar po puta Karbi Anglong Deputy Commissioner Adil Khan SP Dr GV Shiva Prasad pherang ke Pavitra Bora Nogen Bora KC samai ko Chandra Singh Khwatum si थान पचनी जैसे अभी कार्बी आंगलों निर्भर जुड़ी विषय है कार्बी आंगलों जुड़ी उन्नति विषय है कार्बी आंगलों रोहस वाली जुड़ी आमी ये IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर ACS ऑफिसर और बाहर डॉक्टर इंजीनियर जुड़ी हमारे विषय है कार्बी आंगलों जुड़ी आमी परिवर्तन आने विषय है तब आमी कार्बी आंगलों केवल महादेवी एकाउंट दोनों लिखे हुए हैं ताकि मैं तो लोगों को होमवर्क दिसूं और मैंने एक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मीडिया ड्यूटी मीडिया इटू फोर्थ पिलर का फोर्थ स्टेट गोली पड़ रहा है और मैं इट इज अ वेरी पावरफुल Income source and profession in the practice of the journalism, and because in most of the newspaper, not only in Assam but all over the country, the journalists are either not paid or are not paid as well. But Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horan Singh Be EM Jakot Singh Ingti Pradip Rong Pi Lapen Arya Sang Hotum Thang Nerkep Arni Taralang Sujutang Aklamalong Humri Damsi Plikebrapli Karbi Rusunim So around Jemati 44th Karbi Youth Festival Pat Sikdang Bomasai Humri Dam Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horan Singh Be EM Jakot Singh Ingti Pradip Rong Pi Lapen Arya Sang Hotum Thang Nerkep Arni Taralang Sujutang Aklamalong Humri Damsi Plikebrapli Karbi Rusunim So around Jemati 44th Karbi Youth Festival Pat Sikdang Bomasai Humri Dam Alang litum no theng pia hem kim boma dimta lang chari dam nan malam sopor pandi na parman bir taming to panik sinang pinilihin pen kato koi mate isi birta ke medo Mirta ke megi lapuson henlo El Fresco The Talent Show Season 2 nan project pen klang dapu asin nang litumta labang solong cepati dun jining hang urute bang ikha rapet nang cepati dun For more information, you can contact at the number given on screen, or you can also visit Card News office at office hours. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo.
nonjong itung ge ham ge kim je phansi ji tham bom lo nang ki phrai tu duk lo nilita hemgimi kimbomlo sita lahalamen asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge tata discount sd bar pensi kimponlo Tata Discount SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atung pensi Mesena Factory along Selam Ponlo lasi Tata Discount SD Bar ke kaita extra safe lo Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selam Pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji kang tirtang kijun alang Karbi alang Teso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Tihna mo phi pathat bir talong wang tholo Paris tira nerkep angleng ru Samsung India bhang ki thek arni along pachton pen thang nerkep arni Karbi along rong sar song la pen United Karbi Students Association atum difuru Samsung India kumna kengri milur kaisi kalitang khaya milur India phan alam la pen kai kimodam Paris tira nerkep angleng ru Samsung India mahang ki thek arni along pachton pen thang nerkep arni Karbi along rong sar song la pen United Karbi Students Association atum difuru Samsung India kumna kengri milur kaisi kalitang khaya milur India phan alam la pen kai kimodam Karbi richo barim harsing rong hang la pen umsera habeta ru India phan nang chiki modun Karbi Anglong lapen di mahasau pan article 2448 prabjin pen pachun nang ji lapen chupanglim CM EM atuma pan insai nang ji KSA tumla so ke mang pen lamding road KSA sai hem peni troxia farman keng kam ka jor mate long march padu long march kita matum hanjang lang so an let lopta kad ni salong birta nangli mai phu simen rong phar pen ke ja long march along bang phoke ba bang phu chetodun template ke hanga ka song mang ke pang tang phu tumni mathapon asi ke ching siang dengel tumadak di Puben bali patharan itum ni troxi ni tum dak 75 kilometers do itum la ni troxiang bong situm patang di fan boriji la pela ni troxiang bong tum rong dam sin tum rong asaru busolmen chingki jithan si tempre ka patak an se ka songa pang tang nangji alam tinum jai ponjiat itum chingwai ting sai ponjiat hema Karbi long non lang dam lo purutang te nona bangke sung hektik ampar ke sung hek hello jongsi la sona teng dam bom lang pote ningkan cap an bak akit do tang te itum ge tripura son cheman ek ko ke kadu ge chini Birta bangila pasi kang ton pon iklo lang bong tekan news channel do me thang mi kurwang thu